Thiku imwe tu thutha wa kaunti ya Mombatha kuruta watho wa kurugamia wendia unyagia kana uhuthiri wa muguka kaunti-ini ino, kaunti marigaine ya Kilifi nayo ni himbiirie watho uyu na kuria yaniriire mukana wa kunina wendia na uhuthiri wa muguka. Aikari a kaunti ici igiri mamukirite watho uyu na mawoni ngurani, gikundi kimwe gikinyita watho uyu mbaru makiuga uhuthiri wa muguka niguo kihumo kia mawaganu mamwe mwena uyu makiria kuri mbeu njithi oro hamwe na guthukia family. Wengine wao hata wamefukuza mabibi nyumbani, watoto wanateseka, watoto wengine hata hawaendi shuleni sababu ya kisha ni muguka. Waume wanakaa sana maskani, wake zao wanakuja wanafuata watu maskani, wanaanza kututukana sisi marafiki zao. Mume wangu yafanya nini maskani? No gikundi gia keri na kiria githondeketwo ni endia na ahuthiri a muguka ni matongetie uregani ikinya riri, makiuga undu uyu ni ukuhotomia wonjoria wa kaunti ici igiri. Si biashara mbaya na pia si biashara ambayo lazimisha mtu akupepesa mwenyewe. Ushaniona? Sasa governor akisema hii biashara tuiache sasa itakuwa ngumu kwa sababu kazi hakuna. Kitu cha kwanza hawa wafanyabiashara wa mgoka pia wana mchango mkubwa katika hii serikali na hii kaunti. Kwa jumla na watoto 11 na nala mugoka na ngoma naipiga kama kawaida. Ndumiriri iria irekereirio ni thirikari ya kaunti ya Embu itariirie kwaga kuiganira ni watho wa kunina wendia na uhuthiri wa muguka kaunti-ini ya Mombatha, makiuga ikinya riri ni rikuhotomia wonjoria wa kaunti ino, kuona wendia wa muguka urehagira thirikari ya Embu utonga wa ciringi bilioni 22 o mwaka na guthondeka igoti ria ciringi milioni 1 o muthenya kuri thirikari ya Mombatha. Iguru waguo Governor Cecily Mbarire augite gutire watho guku bururi-ini ugiritie uhuthiri wa muguka, kuona ndukoragwo uri ngurubu-ini ya ndawa cia kurebia na kunina wendia waguo ni undu ukuhutia na njira nene arimi aria marimaga muguka mahocetie mwihoko wao wothe hari wendia waguo. Niratwite mira turaitwe ngimbese ni ngwana visi tondu ciana ciakwa ni mengate, lakini nao kana komana na kithina nethera gutiragorwa mira ni mira yonthe ne turayonze wanakarikara nirevokete no ngorere ciana mwathi wanakoneneta yonthe ana mendetie miguka ni ndicaga ndeire ndia negua ni effect ngikirele kana drug abuse ndungibata gwita drug muguka te drug anari Andu-ini ha Inooro TV njitagwo Gitonga wa Waboi.